Balalu gukelo diengi achole petien lokeni balalu gipe ki ngom gangi. Balalu gitie ka pango ngom achole ngom mokene giti ka pango ne apa ngom mokene dongo wila pi gwoko diengi petien lokeni balalu pere ki ngom Western Uganda. Ngom dit mo Western Uganda. Rukunjiri ngom dit mapelare. Mbarara ngom dit mapelare. Liantonde, Busenyi ngom dit mapelare. Ntungamu ngom dit mapelare. Wekawachi the whole of Western Uganda ngom dit mapelare. Ana making a serious tour of Western Uganda. Karibeti pa o kabiru weng. Mutoka wani rio mo mapelare. Waworo across districts me Western Uganda. Gin ma wow neno. Gin ma wow neno. Mete ni umiro ana dok I Western Uganda. Kila mak video. Dano mabi bayo drone. Malo. Ka drone owe polo o. Mak Western Uganda ki malo. Ka wek wabin wa nyuri. Bod lutiana chuli wa. Makom gi watch. Ka wek wabin wa nyuri. Ngom I ankole. Ka wek wabin wa nyuri. Teach matek. Makitika tinone I ankole. Ka wek wabin nyuri. Gedo makigedi ankole. She noni. One watika chato ngom wa. First of all. Watika chato ngom. I wel mapeke. Ngom gangaji. Ngom ekachel. I wilo I wel. Me million mia chel. Meron ngom mecharo. Ngom ekachel gangaji kicharo million mia chel. Mono ngom mecharo. Entro ngom mecharo I achuli kany kicharo alip mia rio. Lichani million mia chel ekachel. Kiwani ke miero wil ke degi bedi. Ngom million mia chel ekachel. Ganga Johnny kikangere in romo ngui utim entro li eoni will ganga Johnny 100 million ekachel. Bodwa kan initiga charo ekachel alip mia rio alip mia dek alip mia ngwen. Kade charo made wakabe ni charo mabedo twal de jenye ni charo ngom twal no e charo 500,000 de jenye ni charo ngom wila tek mapelar benichere center jenye. Gangaji ngom wel ekachel million mia chel. Mene ye level magen gi valuing ki ngom gi kwede. Manyuri kado ngom ekachel is 100 million. Manyuri ngom eka pa tichili ya di bod Johnny kuja. Gin mokene ma ananeno I ankole unyo Western Uganda. Eneni their people are so hard working. Wach kompeke kuja. Petie ngomo mati free. Johnny komge pe wach. John lu teach matek.
ngom ga joni ke pero ye yeno weng yen ma ke pira leave alone yen man en mani utui lo bayo yen ma lo bayo go ti ye ti utui ni never pa joni chere ki chere jono pero yen why we god why we godi jang godi wen yen ma ke pira ganga joni leng iye wakinge pentie evergreen ke pira kai no ngoma joni peti free space mo magu borro pere ngoma joni tikuman yen ke pirro area ma ke pirro ye yana piratie area ma ke pirro la bollo yap la bollo ma pinyo mane li woi green la bollo green leaves aya ino area ma ke pirro ye chama fura man enme anyogi guana no dak mo ranga bene kiton iye guana mage pira nyogi kine ka udon o la kirmo dak kiton mo ranga ketere mona ye ganga joni petie ngom mo mati free painti green so green ma pat ke eno gang pa joni ino kofi onyo mwanyi malologa nyo waganda jenye kere Kampala i centrally mwanyi do aro ke Kampala mwanyi do dako mwanyi tiewe western Uganda mwanyi tie Mbarara mwanyi tie Ntungamu mwanyi tie Rukunjiri mwanyi tie i Ankole no la bolo tie don malo mwanyi ke piru chege ka chiga ke pinti ka bina jami mapol ma ananeno kunu with yen ma padi pa neno duol diang kuna joni ke wani gene lo lek diang ma tek loyo gok nen chali ke worro kweda ka kama diang pe entre neno chere ki chere ineno kita yen ma ke piru umane kede iganga joni jo chape neno gi maru ko ma tek ento gi maru ko nugu a ki porro kwa piny kongi pugi chere porro ka gutieko dogi gutieko fugi gutieko timo ngo gutieko ngolo patla bolu gi gutieko ngo ka dong gi chako mat after lunch Johnny lutich matek wach kompe kuno gang chia ye yobo ke chok mere buluwa buli ke chok ke northern Uganda actually sub region ke chok buliwa ke tingi go irbach ke chwal gi ganga ji guchi nen kita ji upiro ke sham yama winyo ke wajoni Lobachuli is a food basket pa Africa ento sham ke kwei fu make furi Ankole jono goyo wa out jono knocking one out pewa owe nuchugi Muranga makifuri Ankole anyogi makifuri Ankole nyanya makipiri Ankole kwei wheat cham padi soya bean ngongo guana ngon full makifuri Ankole mekwa Lobachuli pe o wanuchu Jocha lutich amiro da kili gino mamo o shocking anno eneni ot lumo ke ken pege i Ankole ot lum pege i western Uganda ot lumpe katie chitie area ma peke chwale wa iye ento ka area ma wa woro iye petie ot lumo kunu kari nyiga chel panero jo chaugero bati matangula ke ngo dog bene
joni ben gi nyer lu wuri gi kanga to gur wi ode ki barte mata ker ni joni dok lu wuri gi nyer ni ya e dano tiga gur wi orgi ki matangola ini chere kilme la mako chene u ilo ko gangu do ka mako chene ka bitro chene no piani wi ortiti barte mata aneno ganga ji chi wi olo e balle Johnny petika leko diang gang wakany nigi peke ki ngom Johnny gu kero ngom gi weng into good use man neno na machala tiana chuli pe machala la NRM member party member me party NRM pe chala la rwech pa party neno na chala tiana chuli Johnny ginoni gwoko diang I compound gi gwoko diang I ngom gi geo gi ki development me rocho pajo gi ubet pajo ma ngato mo peke kwedi Afrika ganga Johnny be ye wakingeye pe nen mulele mo kanyi cha Johnny poru de Johnny lony ye wakingeye Johnny gangi bejo Johnny furu fu Johnny gitieki machineries weng makonyo gi kit medon lobo gi amira wechini baby neno otlum I ankole jocha ulony jocha tiyu matek wan ke kanyo watamani chente ke poka bot Johnny dugole ki dugola Johnny kar lutich matek pigi kengi Johnny gi gamu lon ki bot gamente gi gedu gi gamu lon gi furu gi fu Johnny lony ye wakinge Johnny pe beda ke ken kita wan kanyo wangeyo matoko ke ken tich pekeni Johnny tie busy 24/7 ankole tie busy Tien lok mu weko Johnny bino ka leko die wa gang wakany Johnny dong pege mironi gangi magindongi yubo ko gang ti maleng mada gipiro yeno ramo chere ko weng chere ke chere gipiro mwanyi coffee development manyeni paju gipiro la bolo gipiro kwe wir cham padi Johnny dong permiti dien en magen geleko dien lu mugo as in heads of cattle dong pege miri lobogi Pien balo environment ki man tam ma anatika tamone otherwise Johnny tia ahead of us so many times ahead of us far much ahead Johnny loyal one by far Petit dikalpa ngatumo I western madikale bedu tengangto petit tok ot pa ngatumo I ankole ma tok ot bedu ki lum ma lume peke furu petit tok ot mo maudin matiki lum petit tengang mo kadi ngata tiki ngom eka cheleken opiro yen opiro fruits opiro mwanyi, opiro ngo, nyanya tiki tungwe, pink weng ti green. Actually, let us make Lobacholi green and fresh again. Wadonyo I tree planting. Free seedlings bepe. Ngatomo mo bibino kamine wa seedlings for free. Wek one be gangwa o dog green chalo gangi peke ba kita gen guno seedlings me petro nero paro romo chingen no weng village ki village Paris gombola ki gombola town council ki town council municipal ki municipal kita gen guno ke the seedlings enoni wapeke idea ne
Dong tree planting ma anatika lego ni wadonyo iye pien gin madan yang mabelo ni gin mo bi gwogo ngom wa wego ngato dong po bi dugu ke diang iye kache ki kwanyo gi diri maja after 14 days gin mo be gwogo ngom wa wego ngato mo dong pe bi dugu ki diang e mo ngom wa no waro engaging ngom mo properly no one wa making proper use of ngom wa no one wa chako petu kwe yen ki kwe cham padi magang wa weng no chu leo li king maka karopa le ka karopa diang peke chi wa gwogo ngom mo lo ba me gum pe nya lokum seedlings pien ani koma atika tuteme nongo seedlings adonyo kany pano ka jomo tie magen wajane gitie ki seedlings magiromo konyo an weka connecting dano ke gam wun lutien wamati Ulaya ka utwero konyo wa kilim ma wawilu ki seedlings an dong koma ti gang tree planting is a must for one actually. That is one way ma watwero bere gwako ke ngom wa teka wan wa kero ngom wa into proper use ma pe wa mi room mo meleko diang wa gwo ngom mo pien kache gangu kuja upong ki kofi ke ken kofi ka gangu kuja upong ki nyanya ma uno pero luoro pinyo ka gangu kuja upong ki anyogi upong ki muchele ka gangu kuja upong ki soya beans ki muranga mo kene ka gangu kuja upong ki full gangu kuja upong ki kodi kwai chama pari gangu kuja upong ki yen as in forest after forest chipping yen doge bino ki dieni ka leko ne wa gangwa manyur ni wan gangwa pe watia gwo ne mabe o we dano tamoni gen pe ge bal environment ge bien ge bal environment wa so wati ki opportunity ene mala dirlo bo wajoni in 14 days time pe mir ne no baleli lo bacholini kono wajo pi yenyo kui onyo wajo pi kir yenyo favor mo ki borra choli kongdong wa tapping into this opportunity. Let's tap on the opportunity. Makemini wani balelo fudo bi aro in 14 days time don't peke miro na ngi ya choli. Let us make sure ne teka go ali tap, let us not leave any space for them to come back. Mechaka nywa dojo omiru wapiru yeno ke kogi wen wapiru shame ke kogi wen wacheko making use of our ngom mati redundant we ngato mo pe obet ki excuse me duogo no ba me gum a boss make original a logo pe lobona ki pikarana a logo bene pe lwa kwa me kumal me Uganda pe actually sub region. I say this for God and my country. I love you so much my people. Pe o shat ngom. Let us make use of the land. Let us put our land into use. That is only when no one can have any excuse of coming back with their animals.